Engineer George Tumusime akahona butando wiyabe na rugahartaya rwa Archbishop Dr. Samuel Mugaru Kazimba umuburebezo bwa Western Kole Diocese hatirwaho umukoro go kusima ruhanga ahabwo kona butando ni babura abantu kumara bakunda bakuri accident yana natunga bajya muri afire baza gushanga amataha bishuri kati kunsimire nayo nango abasasene nani twabatura hamwe twayebaza mukama kandi hatukire mu kuzaguza bonanije nabo. Professor Kamuntu najera ngo emerko mutwaro gumwe 15 rwenda na 180 okwetora uri hanga ryona yahereze kufuna miliyoni igana burumuruka ngo nahabwe ico raguma ryo mworo bero nawe naza kubacikunzire kandi twine testimony omushije zagiro mu cyaro yagure koko yasanye yatwara mu gikomera ya miliyoni 1.3 mu rugumwe yaza kumara imyaka 3 nza kureba sente ya kwa nondi za tumiro mwonyo katwe miliyoni kwizire ya miliyoni 1.3 kandi program eji nenda kuture ko renda yonka konka tukorere neshaho nabo ejo nyenda kubashaba program za government ezimuzachi parish development board to embracing a concept yo kutandikana nakantu kace kakarugamo kintu cyahango umukoro guhikirwa abantu binji kandi abanyakitagata borekere mu kamarahango kushemerwa habwo kutambira mukuru w'abakristayo wabo ogwe bari kumuzenera nyenda kwenkarejinga abantu twena ngutugume tusime mukama kandi mu kusima mukama tumukorere tumwombekere tuyambe abatari kwebasa we should walk the talk twabana sima abana arebe nyuma areba amagaraji areba hiyarikire amanyangu tabamanice nahabwa manigarhanga sente zuru kuhika miliyoni nshanju zurundinwe kandi zitirwa harugombeka yekansansia eyo busaba dikono bwa kitagata erukuza kumaraho biliyoni 1 cweka gasha kwa maiko atwakire